Si teringat na ako subun mamianday. Apay nga kakdo. Si muhulina na nandang anak na grinainin. Si perbahanan na niya. Jelal malah si muhulina. Jelmang ngot pasti majilay. Si asu-asu nday. Tah manok, tah serati, tah bebek, tah angsa. Apay kakdo si majilay na nandang anak na grinainin. Apay nandeng? Manok tah bebek. Manok? Manok ni nakakah na deputi. Manok lo terjadi mon naruh barber krem kenang. Naruh bebek krem kenang kulawah bebek ngu kaya dongal darah. Jangan lah tandai senaruh na pe. Manok. Iya, apa itu? Bahaya manok lah tandai na naruh na. Nang kira bok gara-garawan. Dia krem kenang naruh angsa bancikin. Banci. Dia mangsi kulawah iya tading darat. Jelena nar serati. Serati juga gitu. Iya, lo kesudah rasagin geng kenang lalu cai. Geng kenang silala. Agi karat Kalimantan kepe. Lo ketukur depurun di leje, ya di main nang lapje. Maka giling motornya bisa ngambil debukan megati. Bagi aku terkuduli aku pernah mau ketun. Uga. Iya ya kayak polisi gak aku kia mau terban. Bas serati beda bukan. Dah aku sebagai kace. Kamla cocok kali di Serati. Adi bebek pulang kandang cocok tadi ngarap pudi bagi. Ya, ayah lo man ikut-ikutan di bebek tidak anu. Bukan. Iya jatuh na naruh cengnya naruh. Lo pepulung lo ya perlu hari. Iya lo sempat pepulung. Yang penting enak makan. Berdoa kayak berdoa. Aku Marpar naruh ngeri. Termasuk. Lar lu bebek. Aduh kedidik. Mon man lang abon naruhnya tuh. Kia punya kucing kan naruhan. Kai begi. Cuma kalah kaya naruhan hari. Katekat pelang. Ngeri. Emang kata pedilah pagi. Perhatilah kan perhati.